meghalayapost.news. Uba Rayonald Kharkamni Badi President Garibhoi District Cricket Association Badi Kum Vice President ke Meghalaya Cricket Association Shah Jied ke Board of Control for Cricket in India BCCI Bau long kum BCCI match observer hak jingilek kai test ke balai ke long happening ke India persya ya ke New Zealand ke Bansalong ha Wankhede Stadium ha Mumbai ketika jingilek kai test happening ke India persya ya ke New Zealand kan sedang ha ke Shitarik haduk ke Santarik jung penai naibing Banlong kum ki match observer hak jingilek kai cricket kalong baki dei ban pha ya parok ki kai phat ki baya dei nadu halor ke jinglong jingman ki madan jilek kai ki nong penya ya ke jingilek kai ni umpire ki kam ki baya dei bagi rang jilek kai lembat ki we dei jingban kam hapo ke jingilek kai kumban sukudo hangni boba Rayonald Kharkamni hak jinglong nong yalam hapo ke Boy District Cricket Association lale sibon ki kam ki baya dei berkekam ban kentiu ya ke kam jilek kai cricket hak Boy bat hak jelahi parok ke we habai dei berkata ke jing Shah Jied nak BCCI habai keren boba Rayonald Kharkamni loong bakat kum ke jing betha nak BCCI kalong mun haban poi hak live tarik urisau Shah Mumbai bat unwan phai hak andu tarik un banai naibing meghalayapost.news.